Yeah. Mahlohonolo a selemo se setjha sa 2024. Yeah, ke tshepa go sa 2023 se fedile ha monate ohle mo ne le hona teng. Tsatsi lena ke ne ke batla re tlo shebang ho fuamisa dikgoho ka Sesotho. Ha ke tsela hona ebe ke a nepa ke ka Sesotho fela ke ka mokgo re etsang re le Basotho ba ka butlhela ka mona. Tjhe le ke tsena kaofela. Hona hore qetela ka ba le ditsuonyana tse ho etsahala jwang. Hana ke na le kgoho tse tharo tsena. Matsuonyana na siana ka bo ntho isang matsatsi a mane a kgoho e ntsho ena le e telele yang. E tsho yane e potetseng ka mane a yona ke ana masuonyana ana masuo a maholwana. Ai yona e la e fuamisa ha ra e fuamisa re e bone sentse e fuama hore hela kgoho yane ya fuama mang. Jwale tsatsi lena ke tlo fuamisa kgoho ne ke batla nke ke recorde process eno nke re bona e jwang. Ha re ngotso ne ke re ke pota ka mona kana le ditsuonyana tse se di hana ho di tsile phakweng ha di leka di le tsona ne di fuametse ho jwale hana jele hle re lo qalla ho fuamisa hantle re tsamaya process eno nke re bona e jwang ebile ke bona dina metsi. Jwale ke na le mahe kyana a 13 ke mahe a matsatsi a mararo. Ke mahe a matsatsi a mararo a fresh. Jwale e tla ra fuamisa le fresh tjena e tla qhotsisa kaofela le haya a se hangata e tla bodisa. Sentse ke na le kgoho e fuamang ka mona ena e sentse e na le mahe e sentse e fuamisitse yona 13 ena ka mona se ga se ntho bana. Jwale ka mona ke tlo fuamisa ene ka baby ha le se ga tjena mmeno ka mona ha fuama o fuame mahe a seng fertile ne ntse re metse ho bokellana. Jwale sekgobo sena se yona se ke o etsa skutinyana wa le matlakalanyana hore e tle re ha e alama mahe ana e tle ya kwaela kaofela. Re hana jang ke tlo ntshana a di damiana ka mona ke e tla nkoboleho fela ya o nkobola ke kgo ke nna ha bo etse le nna nkobola ke kgo jwale di dami tsena re di tshetse ke tsena hore tjhe se ka tswa ya ngana tena ke tlo e tshella ana fresh yana. Bona e sa nkobola ya bona jwale hore ke tlisa ditsuonyana ba ha jwale kgoho e nka exactly 21 days. Jwale hana tje ke fuamisa mantsibuana ke tlo bala ho tloha hosane ke bale matsatsi a 11 ho tloha hosa a tsatsi le le etsa e tla be sentse e qhobotsa mahe ka mona tsuonyana di exactly ha e tlo nka nako e telele of tamong tjhe hangata e tla nka letsatsi kaofela e ntse qhotse e le sa hlamang kona e tla tswa. Jwale re tla hape nke re tlo e sheba hona o bona ke masiba mangata ke Opington buff Opington masiba mangata ena ehlile hai e alama ha monate. Re tla ke re e shebe ntho ngwe e botsikwane e bohlokwa kgoho ha e tswile ha ke kgoho ha e fuame ho seng e tla tswa ha o di tshela dijo mo e tla tswa e kgutle ha e tswile o batla o kohlae ka sekgweng ka mona o eme nakonyana o shebe mahe ana o shebe na hona kgoonyana tse nyane tse tsamayang maheng mona ha di ka tsa ba teng e tla bodisa. Ntho ngwe ka nna ya ho fa di-sign tsa hore ka na botsikwane bo teng ke ha e ka re wa bona e setswa hangata e se ya mobung mona ntse ipitika mobung mona ipitika e kgutla kore e tswa hangwe kgoho ha e ka la e tswa hangata fela o tswe it's either wa e lapisa kapo e ba le botsikwane. Re alamisitse re fuamisitse yona 13 eno ya mahe so ke 13 ka mona ke 13 ka mane. Jwale ntho ngwe ya dikgoho kgoho ha e tsebe ho bala
dikobe tsena tsa yona di na le difosa o tla ana jena e ka nna ka nako e tlang ka ke tla ka fumana yona ena tjhe ka baka ha o ka ba le mahe ka go bese fela ke tla fumana e se fuame ka e sile mahena ka hobane ntwena ya counting ha e bonolo ho ha tjhe re qetile se re tla etsa follow up nako e tlang.